يوم الجمعة يوم البركة سيد الأيام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، ولا توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وإلى العالمين أرسله. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة عبد موقن بلقاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وقولكم وعملكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله الكريم الحليم جل وعلا أسأل، الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك في هذه اللحظات الطيبة المباركة، أن يجمعنا جميعا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. Mahuli mga palanggungan haagam Islam,
Was daing hakatukbal sin pamudji iban pagsarang sukul pamahasut si mahatinggi Allah. Salawat iban salam panabi pilihan junjungan na tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyuy-suyan kita niyo sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin pakarajaan jumatu hahuling zaman. Biyaitaan niya kita niyo jumatu hahuling zaman tumaud in fitnah tumaud in lingog madaran in paglingog sarta mahalubilo in kabuhi si manusia sambil tumaud in pagbuno. Nasabut hadith riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim din kan Abdullah ibn Mas'ud قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويقبض العلم ويكثر فيها الهرج. Dumatong imasa sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yurfa'u fiha al-ilm ang katunna sin Allah ta'ala in ilmu pasara sin Allah ta'ala makiti dakumanin makaingat wa yanzilu fiha al-jahl sumaplaging kajahil halom sinhula wa yuqbadul ilm ang katunna sin Allah ta'ala in ilmu labay ring haamuin kamatay sin mga ulama wa yakthuru fiha al-qatl iban tumaud impagpatay iban pagbuno hahuling zaman. Akaiban ang riwayat sin hadith. Ya riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim damikyan din kan Abi Hurairah radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. Dengha mga alamat sin masuok nin hari qiyamat sabda sin Rasulullah. Yataqarabu az-zaman magsusuok magpipiot in masa iban sin zaman. Inhang kaadlaw in pananaman mo biyada sin pilajam.
Inhang kapito, na namun mo biyasin hang kaadlaw lima bay, yataqarabu zaman, wa yuqbadu al-ilm, ang katunsin Allah Ta'ala in ilm, wa tadharu al-fitan, lumahil na in fitna hababaw singgumi, wa yakthuru al-harj, tumaud na in pagpatay hababaw singgumi. Nangasubing mga sahaba, ridwanullahi alaihim ajma'in, bangunin hati sin harj kahalumiluhan. Qalu wa mal harju ya Rasulullah, unin harj pagbahasahun mo ya Rasulullah. Qala al-qatl, amo na impagbuno iban sim pagpatay. Ini yan asal biyabayta kato tanyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunan in kasasakupan na to bihaon hazaman na to. Lingog di maambat. Pagkalumad tumari. Aon-aon. Adlaw-adlaw karungugan mo. Yan tunay sa baong biyuno. Aon miyatay. Aon liyaugan. Aon biha ini. Makarungog kau magjato hakayman ang hula. Gatusan manusia mapatay magsama-sama. Yaon na in kaligaran simbangunan dakula. Atawa kan malumos. Atawa uno-uno na. Mapatay manusia mataud in iyan asal biyabanda kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kahalumiluhan na huling zaman sabda sin Rasulullah sambil marut in tao na muno di niya nakaingatan bang unin sabab may ta niya biyuno iban in tao na muno di niya kaingatan bang may ta siya biyuno. Nung konten hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat sin Imam Muslim din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف ذلك يا رسول الله قال الهرج. Di patumindugin hari kiamat sabda sin Rasulullah sahingga rumatungin masa halumilo masalingog fitnah magtumari sambil jumatu sabda sin Rasulullah la yadri al-qatil di kaingatan sin namuno bang mayta niya biyuno imanu siya yaon walal maqtulu fima qutil in namuno di niya risab kaingatan in sabab mayta siya biyuno. Nung si mga sahaba, kayfa dhalika ya Rasulullah? May tadto mabihadto. Qala al-harj. Sabab sin kalingugan fitna huling zaman. Jumatin parakala. Gamman suysuyan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabut. Huling zaman. Di na magtaliin manusia, bunuon niya, laugan niya, misan tay manghud niya, misan amaon niya, misan anakon niya. In iyan nasabot hadith. Nasabot hadith ka riwayat sin Imam Ahmad wa sahhahahu al-muhaqqiqun. Dan kan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna anna bayna yaday as-sa'ati al-harj. In aghisin Abu Musa al-Ash'ari
Pagsuy-suyan kami sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumatuha huling zaman, tumaod impagbuno, iban simpagpatay. Qila wa mal harj, inagina mo ya Rasulallah, unin harj pagbahasahon mo. Qala al-kadhib wal-qat, amo na in paglaog, pag-akkal, iban simpagbuno, iban pagpatay. Qala, inagisim mga sahaba, ya Rasulallah, akthara mimma naqtulu al-an, labi pa yung taod din simpagbuno na mo bihaon, hazaman na mo bihaon. Qala innahu laysa biqatlikumul kuffar. In kamu sabda sin Rasulullah, maauning pagbuno niyo iban sin kuffar, amoy manglulunggo ha ka Islam, ampain sila, yaqtulu ba'duhum ba'da, in sila magbuno, biyuno ay magkahi sila. Hatta yaqtulu ar-rajulu jarah, sambil mabot in usog bunuon ning pangdaigbay. Wa yaqtulu ammah, bunuon nin amaon ni. Wa yaqtulu ibn ammih, bunuon nin anakon niya pangtungod niya. Wa yaqtulu akhah, iban bunuon nin lugya tay manghud. Mabot yan pamasabiha. Iban mabot ing kalingugan paamuin mustawa bihanin amuin kahalan si manusia. Kiyubla ng mga sahaba, pagdungog, imanusya muslimin na huling zaman, sambilin tay manghud amaon anakon mabot niya rabunoon. Qalu ya Rasulallah, halahum uqul, aw paakkal si mga manusia yan. Qala naam, taak, tapangadji, tapang iskul mataas. Subhanallah. Illa annahu yanzi'u uqula ahli dhalika az-zaman, sumagawa iyon na sin Allah Ta'ala yung panayuring haakal sin mga manusia. Hatta yahsaba ahadukum ala annahu ala shay' wa laysa ala shay', sambiling pangaratin niya in siya aung pamaham niya haparakala pag-aagama sinwayro unto'y pamaham niya hakikat niya. Naam mga umat Islam, zaman lingog. Long sin Imamul Munawi ha kitab niya Faydul Qadir, immaksud long niya sin hadith, zamanul fitan wa ikhtilatil umur. Mabut jumatuha huling zaman, inamu in masah, limandu in kusog sin fitnah, maglamuhay na in parakala, sarta tumaod in pagpatayban sin pagbuno. Namo na yung kita taniw bihaon mga umat Islam. Amo na yung kasakupan na to bihaon suy-suy madtumad. Labi luba na bang kaurumumul pa amoy habal yan na silpon di harasing ta. Ublaan kaulong niya biyuno dapit mad. Biyuno yan ihasadlok, yan ihasubangan. Asal jumatin parakala niya. Nain Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihandaan niya kita niya. Bang mahut na in masa, kumalap na in fitna, malingog na in hula, tumaod na in lumahil na in kagalib-galiban, inakkal pikilan si manusya, mapaling na rin hapag-agama, papagdunya na sadya paalta iban sim pararaih, pahukot tayong panindog mo agama. Pahukot tayong kasabar mo. Bangkaw arutan sin masayan hazaman yan. Amuin aron-aron isa-isa murakuman, innami kilan sin pag-akamahalong simbay, pahukot tayong panindog. Mayta. Sabab dakula in karayawan hitungod sin Allah Ta'ala hamanusya masabar hapag-akama hajaman sin fitna. Nungkun ten hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keriwayat sin Imam Muslim, dain kan Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج
al-ibadatu fil harj kahijratin ilay. In pamawbog ha pag-agama, in kasabar ha pag-agama, hazaman halubilo in dunya, hazaman makusog in fitna iban sim panandas, babae, panandas, alta, in kasabar iban sin amu in pag-agama matan hazaman yan, kahijratin ilay, in manusya yan biyada siya sin naghijra daing hamak ka pa Madina. Laung sin Imamul Munawi ha kitab niya Faydul Qadir ay kahijratin ilayya fi thawab, makahasil siya tungbas biya sin tungbas sin sahaba amu in naghijra rin hamak ka harap pa Madina. Kuno bang niya piyahukot in pamaindog niya haaga mahazaman sin fitna. Bang siya abi-abihon sin syaitan, abi-abihon siya sin kawasa, abi-abihon siya sin alta, asupaya siya amuin magkapunyahan day di hadunya misan maglungkop na sa siya baran niya, wala niya riyungog, wala niya yasip in sasat sin syaitan, atas niya piyagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala, in manusya yan makahasil siya karayawan biya sin paghijra ring hamak taharap pa Madina. May tad. At tawawin tungbas sinamuin paghijra, asupaya takayin. In Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman halong sin Quran. Qala Allah ta'ala, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Hisiyusing gumwa ding haray niya maghijrah ding hamakka pa Madina. Laung sin mga ulama, inyauhan sin ayatin ni sahabay nga niya hinabok, Hidamrah ibn al-Ais, atawakan Hidamrah ibn al-Ais. Inkaunan sin sahabat yaun nasakit, awak tuman naghijra nagdaak ng Rasulullah, papaghijrahon na yung sahaba rin hamakka pa Madina, nasusalando Hidamrah, karna in siya nasakit, sa inbayan niya maghijra magad ha mga sahaba, atas siya amuin, nagpatangong, iban nagpara, biyuhat si mga sahaba, daing hamakka harap pa Madina, habang man siya makaagad, sinamuin paghijra, sa kalirain doon man siya haran, diagpakan siya sing kamatay, na syahid haritungan sindan. Ni maugin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran, isising gumwa ding habay niya, naghijra, ding hamak kaharap pa Madina, hakarna sin Allah ta'ala, iban pamagbog ha Rasulullah, ang pariagpakan siya sing kamatay, na saukat siya sing kamatay haritungan, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, mawajib na pa Allah ta'ala intong basan siya sa lagulang. Laung sin Imamul Bukhari, in waqa'a rin di ay bima'na wajab, wajib na hamanu siya yan in amu impasurun siya sin Allah ta'ala palong sin sulka bangkarna sin Allah ta'ala iban sin Rasul. Pasando nga. Ang mupiyaho o ting kasabat. Hapanandas sa huling zaman. Biada kaw sin naghijra. Allahu Akbar. Daing hamak ka pa Madina. May tad. Laung sin Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Hangkan dari hadun hadith. Karna imanu siya huling zaman. Amuin imaalop ha fitna. Fitna sin alta. Fitna sin dunya. Fitna sin babae. Sa atas niya taykuran. Madto siya amuin pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan pa Rasulullah. Mamawbog sin syara' sin Allah Ta'ala, biya datud siya sin hal, sin manusya, si mandal sin kasigpitan, miyanaw hapaslangan, hapantayan, biya sinamoy naghijra rin hamak ka pa Madina. Akay ba ng riwayat sin hadith? Biyaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mabawbog haa ka mahuling zaman,
na maugbog hapang hindu sin aga mahahuling zaman, hazaman makusugin fitnah. Tunguran siya sin Allah Ta'ala, kay man tungbas sin kay man parang sabi. Kay man. Sabot hadith. Dan kan Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس يوم الصابر في دينه كالقابض على الجمر. Dumatong in masasabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In masabar ha pag-aagama. In mabugbog ha pag-aagama. Biya siya sin amo in kimukumkum baka kayo. Biya siya sin kimukumkum baka kayo yung pagsabar niya. Sabab siya sabaran nin fitna sin babay. Ang pawayroon na lumuhay. Iban amuin makaan jumatuwa huling zaman dahil sinamoy fitna sin babay. Azaman bihaon tabiya gatos tabiya. Di nakahulitan inusog maglag sinamin babay. Bang siya magdul sin syahwat niya pamangi, di na siya kahunitan gamman siya pinlak. Hazaman bihaon tabiya gatos tabiya. Mahal ka pain unod sapi, halawm sin tabo dahil sin unod sin mano si hazaman bihaon. Abi-abihon ko sin syaitan. Hagas-hagasan ka. Labi luba na lungbo bago. Umaimalok pa dunya, kakitaan ng kataan, talang talwas. Yaon halawm silpo ng kataan, wairon hikatapo. Nahawak to yan, bang mo siya baran. Bang mo piyaho tinamuin, amaindog mo haakama. Magpatilibon ko pa Allah Ta'ala ring hakangian yan, sarta. Bang man kau maamuin lapasun sin Allah Ta'ala. Imparasahan sin masabarahuling zaman biya sin kimukumkum baka kayo. Sa sumagawa sabda sin Rasulullah, lahum mithlu ajri 50 in mattan masabar dain kanila dihilan na mutungbas kayman. Kayman usog. Nakapangasuwin mga sahaba ya Rasulullah. Kay man usog dahin kamo atarin kanila. Kala bal minkum. Kay man usog dahin kanyo mga sahaba. At iniabya sintong basing kay man sahabat dahin kanyo. In ummat ko hahuling zaman. Lando in sabar hapanandas. Ang kanda mga ummat Islam. Yari nakita niyo. Hazaman sin fitna. Zaman limampaw in syahawat. Zaman lingog. Zaman pagyanon sin Rasulullah, impagpatay, iban sin pagbuno, timalak. Yari nakita niyo biha. Hangkanda, inwasihat ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahuot tayong pag-iman. Sumayaw puddang ta, impuddang sa laggo-laggo, amon yung pagmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw abi-abihon simbaba ihimin ang kangian, patumtumimbaran mo, in lanab iban sing kasaddapan na namun mo sa saat. Ada punin siksa sin Allah Ta'ala sa kaumulan salamala. So kita mabiya sin Nabi Yusuf alaihi salam. Hawak to siya amuin. Iabi-abi sin hambuk babae. Imra'atul Aziz. Dahon siya tabiya da kumanya o maghinang karupangan. Uling agi sin Nabi Yusuf alaihi salam. Kala ma'adallah. Innahu Rabbi. Ahsana mathway. Magpatilibon ako pa Allah Ta'ala. Kikita ko sin Tuhan ko Rabbul Alamin. Iban masipog ako lang niya. Haamuin na ko ra amuin panasim babayad tukar na. Siyain amuin malaggo in panumtuman ko kanya. Na hinang sabab na bihain niya ako sabab niya. Sa itatumtumon daran. In hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amun biyaitaan niya kita niyo pitong kakinis manusya kasilungon sin Allah Ta'ala. Hasaw maaras niya. Haadlaw wayroon na kasilungan dugay. Hambok daing hapito. Warajulun da'athum ra'ah.
ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Babae, barkanan malingkat, abi-abihunnin usog yaon magzina, iyadan billah. Inhisambong niya, inni akhafullah. Magmaaplaw niya rin ako makahinang mabuha ako pa Allah Ta'ala karna ang pagsiksa adlaw na nga. Pahuta. Panandas mataon. Babae, alta, kawasa, iban na singkatan, bangkitan niyo mabaya, masalamat di hadunya, wayron hinangon na to dahil sin manggayunggong halubig sin Allah Ta'ala, iban pauno ning kasabar, sambil kita niyo dagpakan sin kamatay, asal dahil katan parakala, dahil dito hadarat sin Allah Ta'ala, impaghalulay rin dito hadlaw qiyamah. Murah-murahan aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li walakum, faya fawza lil mustaghfirin. Astaghfirullah al-azim. الحمد لله حمدا لا يبيد واشهد ان لا اله الا الله اله اقرب الينا من حبل الوريد واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الاحرار والعبيد. عباد الله، اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، ولم يزل سبحانه وتعالى قائلا لقدره تكريما وتشريفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين ومن خاف يوم الوعيد. عباد الله، صلوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. بخفي لطفك اللهم فرج الهم عنا وعن المسلمين، اللهم فرج الهم عنا وعن المسلمين، اللهم فرج عنا ما أهمنا وأغمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم سلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. وإذا أردت فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.